oh hai tu por ngala da pensyai supaya ba kidan ki bakli yang ba pila pet no na UDP pila le chaka VPP te ngala pensyai ngam de hi banong bangala le chaka VPP ne ngan pet na UDP namar ba ka vote janga ka sibut janga ngala da ba UDP namar ba mdon kertong VPP kan election support sayang te ngala UDP ban penjob te barok san sna mi menta mga katuk sibut jong nganum la syu ban sei ne ban gumno kumut jong ke UDP ben te kadi ketu jing lek kersian jong ai ba ardan ngilai la slam nadu arjar khat nyau ba idang long kompeten ka HSPDP ngilai long perlok nang tang ngilai long jan tang long bahi yang ro te jing lek kersian ke jong ngang sung thu ba kamat ka bai ba ardan yakun hadu kat mental lagi kena kat no orang sung thu ba kane kamat ka bai ba dan isyong sya tangan kadiga bayang sisya namar ba ka sarkar ko ong ba ngin syong daga expert committee bat ngam tip hadu kat menta kat dongut ki expert committee la thong menno la ekran umpat ekran hi tarai kat ba kane kar kom thong kam thong jam hadu kat menta karostar kala trekam ba duna ki khasi bun pat na sya kita ki perlo garu syatai ban thep kam thep jam kata ka ba penlong yang ba kat tu kamat ka baiki ba dan kadai kamat ka ba don kam na mata ben riau ngahap ban kersian bang laong bangam kersian ya ka parti kersian ki mat menyelap election oh ya ki laong nang ta u kandidat ka UDP MP election mentar laong ba robat jun kharjarin bangin ya lek lang kunta ingin penbiang ka baik kali ka bailek ka baiwan nang ta ia malero jungi sa yang rol ong hi rap lang nang ta na du sentral hi giong ba in penbiang ni na kaliang jungang la decide namar ba ngasut ho ban chukala lang kanya kambahatan namar ba ka election ngal ayat na du usnem arjar khatpra tristom man penjob yo kwartong HSPDP ti por ban peli meng HDA kalau orang kam kai no ndal dep election along ko masyu dep khawai la alit kidara la alit ki la along bengum ju te nang ta kawan sa election MDC hai tu por arajar khat khandai jana shane le wa akas warjeri ala atrai sitom hi taru nomor bang nang i jaga parti HSPDP manga badru kumus katari kan area rang sekian hi berkowe nang ta kawan ska election MP bayang ba Jemino hai tipor kimpat itu dur yang ndringa pak ngla trisitom hi tipor election MP bayle Jemino bang la pensawa supaya ba hai tipor kadai ka RDA hi ka RDA NPP FDA ka NPP ka HSPDP ka UDP RDA plus MDA hai tipor aram